hapo ndio tutakosa jambo lolote kwa ariko iyo utongera, lakini kama hauongezea uzidishi, iyo udasubira, kama hauzidishi haurudili, ntuzubasha kugera ku rugero rwiza rwa Kristo. huwezi kufikiwa kiwango kizuri cha Kristo. Ntuzubasha gusingira ibyiza Yesu Kristo azaguha. Huwezi kuyapokea yale mazuri ambayo Kristo anakupea. Ntuzobasha kugera ku migabane yose ya Kristo. Hauwezi kufikia kwa urizi wowote. Haguzosubizwa icyo cyose ugomba kugera. Hauwezi kujibiwa kwa jambo lolote ambalo unahitaji. Cyo wasengeye tuzokigeraho kubera kutongera. Yale ambayo umeombea hautayafikia sababu haujaongezea tena maombi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Niyo huduma tulimure. Hiyo ndio kini wala shabaha ya maombi ambayo tumo ndani. Igihugu cyiza, nchi nzuri kizogera kure, ambayo itafikia kiwango cha juu, kizagitera imbere, ambayo ina development kwa uharaka, nigihora na mazoezi, nigihora na mahugu. ni nchi ambayo huwa inakuwa na mazoezi kwa mara nyingi. Abasoda, askari wanajeshi, kugira ngo bakomere, ili wawe wanajeshi wa nguvu, kugira ngo igisirikare gikomezwe, ili jeshi la nchi liimarike, na mahugu. inabidi mazoezi kwa mara nyingi. Amahugurwa ya buri gihe, mazoezi ya muda na muda, amahugurwa ya buri gitondo, mazoezi ya asubuhi na asubuhi. Umukinyi, mchezaji wa mpira, kugira ngo abe umuhanga ukomeye, ili awe mtaalamu wa namna ya juu, no gusubira, ni kurudisha, ni mazoezi, ni entraînement, ni mazoezi mengi. atabikoze, kama hafanyi hayo, azabiki vetera, azaya mavete, huwa anakuwa mtu kawaida kama wengine. azabusanzwe, azananiwe, huwa anakuwa mtu kawaida na anashindwa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Gukomeza ino nzira bavandimwe nukongera, ili tuimarike kwa njia hii ni kuongezea, kuzidisha. niba wakazusenga rimwe usenge gatatu, kama ulikuwa na zoezi ya kuomba mara moja uombe mara tatu, niba wakazusoma ijambo rimwe ulisome kabiri, kama ulikuwa na zoezi ya kusoma neno mara moja ongezea mara tatu, niba wakazukora kimwe uongezeho, kama ulikuwa natenda jambo moja ongezea tena. nakiri huduma yo kongera. Pokeeni maombi ya kuzidisha. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo tuwe badasanzwe muri iki gihe cyacu, ili tuweze kuwa watu ambao si wa kawaida wa nyakati hizi, kugira ngo tubashe kuba intwari n'intwarikazi mu gihe cyacu, ili tuwe mashujaa wa wakati kama huu, nukongera, ni ili tuweze kuzidisha tu, ni mazoezi. ni kuendelea na mazoezi. Gira mugenzi wawe ngo heshimu mazoezi, gira mugenzi wawe ubaha imyitozo, penda mazoezi, kunda imyitozo. mubwire, Mwambie mwenzio penda mazoezi. tenda mna mukora practice. Hiyo ndio inasababisha waimbaji mfanye practice. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tugomba gusubira, Ni vizuri tuzidishe na Imana ishimwe rero kubwa masengesho. Mungu asifiwe sasa kwa ajili ya maombi hayo. Hanyuma rero twari dufite igitabo cha Hagai, Na kwa sasa tulikuwa tukijifunza kitabu cha Hagai, cyaduhaye umutwe w'ijambo rivuga ngo kubakira Imana, ambao imetupea kini kisemacho kumjengea Mungu. kubakira Imana urusengero, Kumjengea Mungu kanisa, kubakira Imana ubuturo, kumjengea Mungu makao, kubonera umwanya Imana, kupea Mungu nafasi, gucumbikira Imana, na kumpea Mungu makao, gucumbikira Imana ya Israeli. kumpea Mungu makao ya Mungu wa Israeli. Twarabivuzeho, Tumeyazungumza hayo. ejo twagarukiye ku kintu cy'imigisha. Jana tulirudilia kwa jambo lisemalo baraka. Imigisha ibonerwa mu gucumbikira Imana, Baraka ambazo zinatokana na kumpea Mungu. imigisha iboneka ku muntu wese wabashe kubakira Imana, Baraka ambazo zinatokeana kwa yule mtu ambaye ameweza kumjengea Mungu. umuntu watekereje Imana ikaba mu mitekerezo yose, Mtu yule ambaye amefikiria Mungu akawa kwa fikra zake, hanyuma akayibonera ikibanza, alafu akampea nafasi.
uwo muntu ni umunyamugisha. mtu huyo ni mbarikiwa. Ejo twari dutangiye imigisha. Jana tulikuwa tukisema kwa ajili ya hizo baraka. Kadusome igice cya kabiri umurongo wa 10 ugeza ku wa 13. Hagai sura ya 2 na mstari wa 10 hadi 13. Yego. Hanyuma dusome n'Abakorinto ba mbere. Alafu tutasoma pia Wakorinto wa kwanza. Nze gusoza ikintu cyo kubaka urusengero. Alafu nikamilishe neno la kujengea Mungu kanisa. Tuje muri chapitre ya kabiri indi mirimo yo gukorera Imana. Alafu tutaingia kwa somo letu la pili lisemalo kazi nyingine ya kumtumikia Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Biblia yavuze ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo. Jambo ry'Uwiteka rizanwe n'umuhanuzi Hagai riti, Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, baza abatanzi ivy'amategeko uti, umuntu yajana inyama yera mu kinyita cy'umwambaro we agakoza ico kinyita ku mutima cyangwa kuzo kurya zategetswe cyangwa muri vino cyangwa mu mavuta ya elayo cyangwa mu zo kurya bindi, aho zaba zera. Abatanzi barasubiza bati, oya. Maze Hagai arababaza ati, umuntu wandujwe nuko akoze ku ntumbi yakora kuri ivyo bintu za kwandura? Abatanzi barasubiza bati, za kwandura. Amen. Siku ya 24 ya mwezi wa 9 katika mwaka wa 2 wa Dario, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, waulizeni sasa makuhani katika habari ya sheria mkisema, mtu akichukua nyama takatifu katika upindo wa nguo yake, naye akagusa kwa upindo wake mkate au ugali au divai au mafuta au chakula chochote, je, kitu hicho kitakuwa kitakatifu? Makuhani wakajibu wakasema, la. Ndipo Hagai akasema, kama mtu aliyetiwa unajisi kwa kugusa maiti akigusa kimojawapo cha vitu hivi, je, kitakuwa najisi? Makuhani wakajibu wakasema, kitakuwa najisi. Amen. Abakorinto ba mbere ibice 3:16. Wakorinto wa kwanza sura 3 na haya 16. Biravuze ngo ndimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka aba muri mwe. Umuntu utemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Amen. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nyinyi. Amen. Turangirize mu Efeso bice 2. Waefeso wa 20 sura ya 2 na haya 20. Kuko mwubatswe ku rufatiro n'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwe mu mwami wacu, mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakwanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamwo n'Imana mu mwuka. Amen. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote unganishwa vema na kukua hata nitarudilia. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linalounganishwa vema na kukua hata
hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Amen. Amen. Mwakiri jambo jema. Pokeeni neno la Mungu. Tugiye gusoza chapitre ya mbere ivuga hejuru yo kubakira Imana. Tunataka kukamilisha somo letu la kwanza lisemalo kumjengea Mungu kanisa. Kubakira Imana. Kumjengea Mungu. Hanyuma tuze gusoza. Na halafu tutakamilisha. Tuzobashe kuganira mu yindi mirimo yo gukorera Imana. Ili tuweze kuzungumza kwa kazi nyingine ambayo ya kumtumikia Mungu. Mungu. Twari tugize iminsi kukubaka gusa. Kwa sababu tulikuwa na masiku mengi tukizungumza kuhusu kuujenga. Hagai amaze kubwibwa n'Imana kubwira Israeli na Yoshua kubasha kubakira Imana. Mungu alipomwambia Hagai kumwambia Zerubabeli na Joshua kuhusu kumujengea Mungu, kubaka urusengero, kujenga hekalu. Imana yaramubwiye ngo genda ubaze abatanzi. Mungu alimwambia Hagai, enendeni ukamuulize makuhani. Ubaze abatanzi uti, ulize makuhani ukisema, mbese inyama, je, nyama yera takatifu yashizwe mu mwenda ambayo imewekwa kwa upindo wa vazi, mwenda wera, vazi takatifu, bakayijana, alafu wanaichukua, bamara bakagenda bayikoza ahantu hose bishaki, wanaenda wakiguzisha mahali popote ambalo wanataka, bakagenda bayitishaho bishaki, wanapitisha mahali ambapo wanataka wenyewe. Wesi yo nyama hiyo yobigifite kwera, itakuwa na utakatifu. Abatanzi ngo barasubiza bati, makuhani wakajibu, toya, la, zivyo barikite, haiwezekani iwe tena takatifu. Arongera Imana iramubwira ngo ngera ubabaze. Mungu akamwambia Hagai, waulize tena. Siko twasomye? Ndio, vivyo hivyo ndio tumesoma. Wewe uko twasomye? Je, mnasikia jinsi tumesoma? Sasa kubasigurira uko ari abantu batabavyumva ko barumva inyama gusa. Ninataka kufafanulia sababu kuna wamoja wenu ambao wanasikia tu historia ya nyama. Kabapita na banyamahoro bakunda inyama. Kama kina Peter na Papa Gideon na Rachel huwa wanapenda nyama sana. Na bareverano koboko amavuga ngo ni nyama gusa. Abuzi nyama. Wao ni fans wa nyama sana. Na ngona nyaziraje. Aziraje ni ngo agira hantu bazabagura inyama ya 50 n'ijana. Mama Mgisha naye huwa anapenda sana nyama. Wewe abatu bakunda inyama nka Yesu. Imana ikunda inyama cyane. Msijali, pia Mungu huwa anapenda sana nyama. Sema amen. 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 Nyama ndabwo ari ibintu uko babazituka. Nyama si kitu kibaya kwa sababu zimeandikwa. Ariko namwe ndi mukazikunde cyane ngo zifite indungamubiri nyinshi. Na nyinyi msizipende zaidi sababu kuna zimoja ambazo zinaleta maradhi kwa mwili. Hanyuma arongera avuga ngo bazabatanzi. Akamwambia uliza makuhani. Babaze mwese. Waulize ya kwamba umuntu yokora ku ndumbi, mtu ataweza kugusa kwa maiti wala mzoga, hanyuma akaja mu nzu y'Imana, alafu anaenda kwa nyumba ya Mungu, agakora ku bintu bitanduye, alafu anagusa kwa mambo ambayo si chafu. Ese bijya yakoze onti bibasanduye. Je, mambo hayo hayatakuwa najisi akiyagusa? Zo bintu yakoze onti zo kwandura. Mambo haya ambayo amegusa sitakuwa najisi. Kubera ko avuye gukora ku ndumbi. Kwa sababu ametoka kugusa kwa mzoga. Abatanzi barasubiza ati zo kwandura. Makuhani wakajibu, yataweza kuwa najisi. Ishaka kuvuga iki? Inamaanisha nini? Hii contest ivuga iki? Jambo hili linamaanisha nini? Iki ni iki? Imana yari iswari ni iki? Swali hii ni swali gani? Ubundi iyo abantu biga igitabo, kwa kawaida watu wakijifunza kitabu haba harimo ibintu bitatu. Huwa kuna kuwa mambo matatu kugira ngo wumve igitabo, ili uweze kuelewa vizuri kitabu, kugira ngo wumve isomo, ili uweze kuelewa vizuri somo, ugomba kuba ufite ibintu bitatu. Ni lazima uwe na mambo matatu. Ahantu ushira neza wumva na ahantu hatatu. Mahali ambapo utakuwa makini ni mahali mbere nukumenya ko iki gitabo cyaza kivuga iki hejuru y'iki kubihe bimeze gute. Jambo la kwanza ni kuelewa ya kwamba kitabu hii ilikuwa inazungumza kuhusu nini, ilikuwa ni wakati gani. Abantu biga literature, watu ambao wanasoma mambo ya kusoma, bazaba kugira ngo nusoma teste ugomba kumenya titre.
wanakuambia kwamba ukisoma title ya somo ni vizuri, ukisoma kitabu ni vizuri uelewe kwanza title. Yes. Kubera ko iyo umenye titre, kwa sababu ukijua title, abasomye muri hano mumfashe tubanye, watu ambao wameenda shule, mnasikia? Abageze ku masomo mushama kwejo, wale ambao wamefika shuleni tuweke mikono juu. Abari mumve bi bajya batageze ku masomo muraturindira, muradutegereza. Wakongwe ambao hawajafika shuleni, nyinyi mtasubiri tu, tutawarejelea. Muradutegereza gatoya turashe. Tusubirieni, tutawarejelea. Isoma teste. Ukisoma somo, kabona baguhaye teste niki? Nyandiko. Baguhaye nyandiko. Inyandiko cyangwa ni? Isomo. Isomo, yes. Bakaguha isomo ugasoma. Ukiona wanakupea somo ili usome, kugira ngo uze kumva bino bintu biri mu, ili usikie mambo ambayo iko ndani ya masomo haya. Icyambere ni ukubasha kumenya titre. Jambo la kwanza ni wewe uelewe vizuri title. Nutamenya titre, na kama hauelewi title, ntabwo uze kumva iryo somo, hautasikia vizuri somo hiyo yote. Ibi byanditswe muno ntuzumva tubimenye. Maandishi yote hautayaelewa. Aho turi kumwe n'abasoma. Je, tuko pamoja waliosoma? Aho ni sawa? Hapo sawa? Abona abasomye abayacikije etiboro babimenye. Hao ni wale ambao wamesoma, lakini wale hawajanemika na kusoma hawezi elewa. Icyakabiri, jambo la pili, cyo ni cyambere kiguhesha kumva ikiriko kivugwa cyangwa icyo uri kusoma. Hiyo ni jambo la kwanza ambayo itakusababisha uelewe maneno ambayo unataka kuyasoma chini. Icyakabiri, jambo la pili, ni ibibazo birimo, ni maswali ambayo yako ndani ya somo hilo. Ni imbogamizi iri muri iyo test. Ni biki iyi test yahuye n'ibihe changamoto, ni bihe bibazo birimo. Na utasema ukisoma utajua, utaelewa ya kwamba ni changamoto gani ambayo iko kwa somo hili. Siko? Yes, ni murazibuka. Ni bande bizakaza bitsinda? Bande bizakaza bitsinda? Yes, ukamenya ma probleme zirimo. Ni vizuri uelewe shida wala maswali ambayo umenye. Yule ambaye ameandika vitabu yeye ndiye ataelewa. Naba. Murumishije? Ukamenya ibibazo zari birimo. Ujue swali ambalo liko ndani ya masomo hayo. Icyaga tatu niki? Jambo la tatu ni gani? Sema abanyeshuri barabuze. Abandi turi kumwe none barabuze. Icyaga tatu. Icyaga tatu rero ni somo. Na jambo la tatu sasa ni somo ambayo umepata wala umegundua kwa hayo maandishi. Ulanguyo usome gitabo. Ninamaanisha ukisoma kitabu ugomba kumenya titre yake. Ni vizuri ujue title ya maandishi hayo. Hanyuma umenye ibibazo byari birimo. Na ujue maswali ambayo yalikuwa ndani ya maandishi hayo. Numara ubone kubona isomo. Na alafu upate somo ambayo somo rero riba ririmo. Somo ambayo imo ndani. Numara rigirira abantu. Faida ambayo inayo kwa wanadamu. N'uburyo nawe ukora. Ni kwa jinsi namna gani nawe utatenda. N'uburyo nawe uritaka. Ni namna gani nawe utapeana somo hilo. Hello. Hao ni sawa? Je, tuko pamoja? Abanyeshuri ni sawa? Waliosoma tuko ni sawa? Tubane na waketu. Acha basi turejelee wakongwe. Hagai dushaka kugaragaza icyo yashakaga kuvuga hapa. Ili tuweze kuzirisha vizuri neno ambalo alikuwa anahitaji kuzungumzia hapa. Ko muvuga? Abasomye muvuganye gute? Wibutse ibibazo bahuye nabyo mu ishuri. Mwibutse ibyo mwahuye nabyo mu ishuri. Nigi wagaze utsindwaho. Wagaze washobora. Nawe Christina. Kristi, umubwiye ko nzagaza bisa nk'ibigoye. Unacheka kwa sababu gani? Ni kama mmekumbuka yale ambayo mmepitia shule. Amen. Amen. Bize kuvugufi ibibamwe bintu byinshi.
Nimesema in short sababu kuna mambo mengi ambayo iyo baguhaye teste ibirimwo zose, ibirimwo ibibazo, ibirimwo n'ibisubizo. wakikupea maandishi wala somo huwa ndani mnakuwa maswali pia na majibu. Ariko utabashije kumenya titire ngumenye n'ibibazo, ngumenye n'isomo ririmo ntiwomenya gusubiza. Na kama wewe hauwezi kuwa mwerevu Siko. ili ujuweze kujua title, maana ya title na maswali imo ndani pia na somo, huwezi elewa chochote. Nabuze Minervale gusa ariko imbanariza amasomo menshi. Mimi ni kama nimekosa tu school fees, ni kama ningesoma shule kwa kiwango ya juu. Mwonyishurira gutya no kwiga gutya mugatanga. Mkinilipia school fees nitaweza tena rudi shule. Jesu nananiwe n'amasomo nananiwe na Minervale. Mimi sijakosa ujuzi wa kwenda shule, bali nimekosa school fees. Alabari muno bananiwe n'amasomo. Buri muno. Je, miongoni mwetu kuna wale ambao wameshindwa na shule? Tuve mu masomo twarahunze. Turi impunzi. Tutoke kwa mambo ya shule tuingie kwa mengine. Sema amen. Amen. Shuri ni giza cha. Lakini shule ni jambo nzuri sana. Ali ababiga amashuri. Wale ambao wanajifunza shule, Fite umugisha udasanzwe. nyinyi mna baraka si ya kawaida. Undi shuri bikomeye. Sababu mimi huwa napenda sana Ndio shule. yatumye ngereza gushaka. Ndio imesababisha hata nikawe kwa kujenga boma. Kugama mfite umwana wawe mbambanja gushima. Hivi ningekuwa niko na mtoto ambayo ataoleka tu kwa siku chache. Amamvuga ngo nzobanza niki. Omare ndabivura nafsi. Nikasema nitajifunza kwanza alafu nayo nikakosa hata hiyo masomo. Hanyuma Hagai ababwira aya magambo. Hagai akawaambia maneno haya. Imana yari ibashije abatambyi. Mungu alikuwa ameswali makuhani Hejuru yo kubaka. kwa namna ya kujenga. Kubakira Imana Kumjengea Mungu kuri mu buryo bubiri. iko ndani namna mbili. Uburyo bwa mbere bwo kubakira Imana. Namna ya kwanza ya kumjengea Mungu Ni mu mutima. ni ndani ya moyo. Kubita ku mutima wawe. Piga kwa moyo wako. Mbere yo kubaka iki. Mbele ya kujenga kitu kama hii, Mbere yo kugira hano. mbele ya kujenga pia na hapa. Mbere ni mu mutima. Mahali pa kwanza ni moyoni. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Inzu ya mbere y'Imana. Hekalu wala nyumba ya kwanza ya Mungu Ni umutima wawe. ni moyo wa mwanadamu. Inzu ya mbere. Nyumba ya kwanza Ni umutima wawe. ni moyo wako. Niyo nzu izikura na yindi nzu izikura. Mwari mwabona amatafari akura. Hiyo Mwabonye ko twasomye ngo iyo nzu irakura. hiyo ndiyo nyumba ambayo huwa inakuwa. Je, mmeshaona majiwe inaenda ikikua? Kwa sababu tumesoma neno lisemalo nyumba hiyo ilienda ikikua. Amanjanja zakura. Je, mabati huwa nakuwa? Ivyuma ntibizabikura. Pia instrument hazikui. Fata umwana neza hano mwikanisa ni iwawe. Mchukue mtoto vizuri kwa sababu yuko nyumbani kwake. Sema amen. Amen. Sema amen. Aravuga ngo iyo nzu irakura ngigera ku rwego rwo kuba urusengero rutungwamo n'Imana. Akasema ya kwamba nyumba hiyo imekuwa kufikia kiwango cha kuwa hekalu ambayo Mungu anaishi ndani. Uwo rusengero si ibi ngibi. Hekalu hiyo si haya ambayo Uwo rusengero ni umutima wawe. bali hiyo hekalu ni moyo wako. N'ubugingo bwawe. Nafsi yako. Ni muri wowe. Ni ndani yako. Sema amen. Amen. Niwo abanza, niwo tubanziriza, niwo umusingi ubera, niwo bitangirira. Hapo ndiyo mahali inaanzia, hapo ndiyo msingi ipo. Yesu yarababwira ngo ndiyo alikuwa akiwaambia, arababwira ngo inyama. Akawaambia eti nyama cyari igitambo. Nyama ilikuwa ni zabibu. Isomye mu Baheburayo no kubara. Ukisoma kwa Hebrania pia hesabu. Havuga inyama zejejwe zari zera zo kuja gutambira igitambo.
inasema kuhusu nyama ambazo zilikuwa zimetakasika ili ziweze kupewa kama yagombaga dhabihu. kuba ari ingayiriza idafite agakemwe, Ilikuwa ni ng'ombe mzaliwa wa kwanza ambayo haina shida yoyote, ibe idapfuye ijisho, ambayo haina jicho moya, ibe idafite ubumuga, isiwe na ulema mahali popote. iyo nyama niza yitwa kwe yera. Hiyo ndio ilikuwa inaitwa nyama takatifu. Sema amen. Amen. Noneho rero bakayifata Alafu wanachukua nyama hiyo, bakayishyira mu gitambaro. wanaiweka kwa kitambaa. Iyo bayishyize muri cya gitambaro, Wakiweka kwa kitambaa hicho, iyo bayishyize muri wa mwenda, wakiweka kwa nguo hiyo na vazi hilo, kwa automatically wanakuwa takatifu. ariko muranyumva yemwe? Je, mnanipata vizuri? Timwamwumva pi? Mnanipata vizuri? Murumva aho mutumva mumbazi. Iri ni somo ndabwo ari ugugwira. Nisikilizeni, na yule ambaye hajaelewa mahali Turanarangiza none. hata ni swali. Mugomba kuribaza aho chapitre ya mbere turayirangiza none. Somo hili la kwanza tutalikamilisha leo. Ni vizuri yule ambaye hajaelewa ani swali. Iyo inyama bavuga hano ni gitambo. Nyama ambayo wanazungumzia hapa ni zabihu. Ni gitambo. Ni zabihu. Inyama yera ni gitambo. Nyama takatifu ni zabihu. Nta yindi yera ibaho, ari nyama yera muzamubona mwewe. Je, kuna nyama nyingine ambayo mnajua ni Kwera takatifu? kwayo nuko yitwa igitambo. Inayosababisha iwe takatifu ni kwa sababu haya ni zabihu. Sema amen. Amen. Kera ni isezerano rya kera hari ibitambo, kandi byari bifite uburyo bitambwa. Hari igitambo cyoswe, igitambo cyo gukuraho ibyaha. Igitambo gikuraho ibyaha nico bitaga igitambo cyera, nico gitambo gikuraho ibyaha. Kale kulikuwa na jinsi ya kuwa na madhabihu, na kulikuwa dhabihu ambayo ilikuwa inaitwa takatifu. Ni ile dhabihu ambayo ilikuwa naweza kutoa dhambi. Nzabasha kubivuga cyane muri chapitre ya kabiri. Haya nitayazungumzia vizuri kwa chapter ya pili. Hanyuma rero iyo nyama ni bya bitambo bari bafashe byemewe n'Imana. Noneho bya bitambo bakabijana ku gicaniro. Iyo bajanye ku gicaniro bayijanaga mu mwenda, bayishyiraga mu mwenda, bayitwaraga mu mwenda. Noneho uwo mwenda nawo bashizemo iyo nyama yo yitwa yera, yo gukuraho ibyaha, yo kuja gusabira Imana imbabazi. Noneho bayishyira muri wa mwenda nawo ugahinduka uwera. Nyama hizo ambazo ni nyama zilikuwa zimechaguliwa ili ziweze kugeuka kuwa dhabihu, zinaitwa takatifu. Hizo nyama walikuwa wanaziweka kwa nguo wala kwa vazi, na vazi hiyo ilikuwa napita na kuwa takatifu pia. Walikuwa wanazichagua ili waende wazipeane kuwa dhabihu kwa Mungu. Hanyuma rero bigahabwa agaciro cyane, na yalikuwa napewa thamani, ilikuwa napewa thamani mno, bikora ku kintu icyo ari cyo cyose, ili isiende ikigusa kwa jambo lolote. igitambo cyari ikintu cyubashwe cyane, kwa sababu dhabihu ilikuwa ni jambo ya heshima kuko sana. kitari cyo kugenda gikora ku kintu cyose. Haikuwa jambo ya kwenda inagusa kwa jambo lolote. Icyo ni iki yaravuze. Jambo hilo ni gani alikuwa akizungumzia? Ni Kristo, umutima wao, ni moyo wako, Ukristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni umutima wao, ni moyo wako. Umutima wawe nk'igitambo, moyo wako kama dhabihu. Umutima wa Paulo niko yavuze ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Vivyo hivyo Paulo amesema ya kwamba toeni mili yenu iwe dhabihu takatifu ambayo inakubalika na Mungu. Niko kuyikorera kwa nyungu kwe. Vivyo hivyo ndio kumtumikia Mungu kwenu kulio kamili. Dari yaravuze ngo umuntu wamaze kwezwa, umuntu wahindutse igitambo cyera, umuntu wababariwe akaba ari mu buzima bubabariwe, ntakwiye kugenda akora ku cyari cyo cyose. Alikuwa na maanisha ya kwamba yule mtu ambaye ametubu, amegeuka, amekuwa dhabihu, hawezi tena kugusa kwa jambo lolote. Iyo yishushanyije, Paulo yaravuze ngo timwishushanye n'abiki gihe mudahwanye. Ndio maana Paulo amesema ya kwamba na msijifanye kama watu wa sasa ambao hamlinganishwi. Nimwishushanye n'abiki gihe nimuzamukinejeje Imana. Mkijigeuza mnakuwa kama wa sasa, hamtamfurahisha tena Mungu. Nuwinduka Mungu kwa biki gihe ng'abapagani tuzabukinejeje Imana. Niya nyama yera rero yashizwe mu mwenda wera igenda ikozwa ku kintu cyari cyo cyose. Ukigeuka ambao unafanana kama watu ambao ni wa kisasa, unafananishwa na ile nyama ambayo ilikwenda inaguzishwa
mahali popote na ikawa inajisi, ari igitambo. na ilikuwa ni dhabihu. Abatamzi barabaswa, Na alafu makuhani wakaswali Bene. taifa hili lilivyo. ubwoko ntabwo bwahindutse igitambo imbere y'Imana. Taifa hili halijageuka kuwa dhabihu mbele za ntabwo Mungu. bejejwe barishushanyije n'abino n'abasamariya n'abaturanyi bari baturanye. Hawajatakasika sababu wao wamejiingiza, wamejimix na Wasamaria maeneo wao. babaye nk'abandi bose batagira itorero, batagira ikanisa. Wamekuwa kama wengine ambao hawana kanisa. none nibezwe mu mitima. Kwa hiyo watakasike moyoni. haleluya, Haleluya. nibezwe mu mitima, Watakasike moyoni basubire bubakira Imana, ili waweze kumjengea Mungu tena, basubirane Imana, ili tena warejelewe na Mungu, bave mu kwishushanya n'ab'iki gihe, watoke ndani ya kujifanya kama kugira ngo wa sasa, bemerwe n'Imana. ili wakubaliwe na Mungu. ikibazo cya kabiri rero mu gihe cyo gukora ku ntungu, Jambo la pili ambalo alikuwa anamwambia kugusa kwa mzoga, zanditswe mu gitabo cy'Abalewi igice cya 6:23. inaandikwa kwa kitabu cha Walawi sura 6:23. nta muntu wari wemerewe gukora ku ndumbi. Hakuna yeyote ambaye alikuwa anakubaliwa kugusa kwa maiti. nakora ku ndumbi aba arafumwe ngo agire umuvumo, abe arabaye arafumwe ngo agire iminsi 7 avumwe. Inamaanisha yeyote ambaye alikuwa akigusa kwa mzoga alikuwa amelaaniwa kwa siku 7, yeye akiwa mlaaniwa. nugukora ku bintu by'ibyaha, nugukora ibyaha. Inamaanisha ni kugusa dhambi wala kutenda dhambi. uko umuntu wese ukora icyaha ni ndumbi. Kwa sababu yeyote atendaye dhambi yeye ni maiti. sema amen, Amen. sema amen, Amen. none aramubwira ngo ubwoko niko bumeze, tibukikera, tibugitunganye imbere y'Imana. Akamwambia sasa vivyo hivyo taifa lilivyo, kwa sababu hawatakasiki mbele za Mungu. tibatunganye imbere y'Imana, Hawatakasiki mbele za Mungu. kandi bagomba gutungana imbere y'Imana. Na ni vizuri watakasike mbele za Mungu. sema amen, Amen. niko kubakira Imana. Hivyo ndiyo kumjengea Mungu. bavandimwe bene data, Ndugu wapendwa, kubakira Imana kumjengea Mungu bibanziriza mu kwezwa, huwa inaanzia ndani ya utakaso. gukizwa, Kuokoka, gutandukana n'abapagani, kutengana na wapagani, gutandukana n'ab'iki gihe, kutengana na watu wa sasa, gutandukana n'iby'iki gihe, kutengana na mambo ya kisasa. ukezerezwa Imana, Unatakasikiwa Mungu, ugahinduka igitambo cyera imbere y'Imana. halafu unageuka kuwa dhabihu takatifu mbele za hanyuma Mungu, hajuri naho hakera. na halafu mahali pengine kunatakasika. sema amena, Amen. mu rugo rwawe hagatungana, Kwa familia yako kunatakasika, muri sosiyete turimo bagatungana, bakamenya ko wera, pia kwa society mo ndani nao watambue kwamba utopfa umetakasika. gukoreshwa gusikije cyose. Huwezi kutumiwa kwa kutenda jambo lijalo lolote. tuzupfa gukoreshwa ikije cyose. Hakuna Mkristo ambao anatenda jambo lijalo lolote. ubu uri umuntu usanzwe, Na maanisha wewe ni mtu kawaida. tiwosubira kunezeza Imana, Huwezi tena kumfurahisha Mungu. tiwosubira kuba icyera cy'Imana. Huwezi tena kuwa jambo takatifu la Mungu. Pawulo arandika aravuga ngo, Paulo akaandika akasema ya kwamba, muzi ko muri urusengero rw'Imana? je, hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? Ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana, Hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? kandi umwuka w'Imana aba muri mwe. Pia roho wa Mungu anaishi ndani mwenu. umuntu wese utsemba urusengero rw'Imana, Yeyote ambaye anaharibu kanisa ya Mungu, Imana izamutsemba. Mungu atamuharibu. sema amen. Amen. umuntu wese utsemba urusengero rw'Imana, Yeyote ambaye anaharibu kanisa ya umuntu Mungu, wese ufata umutima we uko yishaki, yeyote ambaye anachukua moyo wake kama jinsi anataka, akarundamo ibyo ari byo byose, alafu anaweka mambo yote ndani, kugeza aho Imana igaya, hadi Mungu anagaili, uzomenye kuzotsembwa. jua ya kwamba wewe uwo utaharibiwa, mutima wawe ni urusengero rw'Imana. kwa sababu moyo wako ni hekalu la Mungu. bwira mugenzi wawe ngo fata umutima neza n'urusengero. Mwambie mwenzie kwamba chukua vizuri moyo wako, sababu ni kanisa, ni hekalu la Mungu. Salomo arandika aravuga ngo, Sulemani akaandika akasema, ngo murinde imitima yanyu linda moyo ngo wako kuruta ibindi byose birindwa, kuliko mengineyo ngo ulindayo, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. kwa sababu ni chemichemi ya mambo ya ni inzu uzima, y'Imana, ni nyumba ya Mungu, ni inzu ni y'Imana. nyumba ya Mungu. ifate neza yikubure, Ichukue vizuri, ifanyie usafi, itunganye yikuremo ibizira, ifanyie usafi, uondoe hanyuma mabovu, Imana ituremo. alafu Mungu akae ndani. nutabikora gutyo, Kama wewe hauitendi Imana hivyo, izagutsemba, Mungu atakuadhibu. Imana izagutsemba, Mungu atakuadhibu. Imana izatsemba umuntu wese utaraye agaciro urusengero rw'Imana. Mungu ataadhibu yeyote ambaye hapei thamani nyumba
nyumba ya Mungu. bwira mugenzi wangu urusengero rw'Imana, Mwambie mwenzio kwamba uwe ni nyumba ya Mungu, kandi hekalu la umwuka Mungu, w'Imana ugomba kubamo. na mahali ambapo Roho Mtakatifu anastahili kuwa none ndani. ufite umwuka w'Imana. Je, wewe una Roho wa Mungu? none mwacumbikiye umwuka w'Imana. Je, mmepea Roho wa Mungu makao? umwuka w'Imana ubarimo. Roho wa Mungu yumo ndani mwenu. mutima wawe ni urusengero. Je, moyo wako ni hekalu? mutima wawe ni urusengero. Je, moyo wako ni hekalu? ni urusengero. Je, ni hekalu? ni inyama yera. Je, ni nyama takatifu? ni inyama yezerejwe Imana. Je, ni nyama ambayo imetakasiliwa Mungu? ni umuntu utokora ku ndumbi. Ni mtu yule ambaye hawezi kuguza kwa Mungu zoga. basa mugenzi wawe ngo susu ukora ku ndumbi. Uliza mwenzio, je, huwa unaguza mzoga? Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Sema amina, amina, amina. Amen. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe Bwana. Bwana atukuzwe. Ahimidiwe mfalme. ahimidiwe Bwana wa majeshi. Amen. kubakira Imana ni ugukizwa no kwihana ibyaha. Kumjengea Mungu ni kutubu, ni kuachana na dhambi. iyo wihanye ibyaha, Ukitubu dhambi, iyo usohora ibyaha, ukitoa dhambi, ugahinduka inyama yezerejwe Imana, alafu unageuka kuwa nyama ambayo ugahinduka imetakasiwa inyama Mungu. yera, Unageuka kuwa nyama takatifu. ukaba mu rusengero rwera, Unakaa katika hekalu takatifu. ukaba mu muryango wera, Unakaa kwa familia takatifu. uzawemerwa n'Imana, Unakubaliwa na Mungu. uzuhinduka igitambo imbere y'Imana, Unageuka dhabihu mbele za uzuja Mungu. gutamba Imana ikakwemera. Huwa unaenda kutoa dhabihu na Mungu igitambo ni anakukubali. ukwemerwa n'Imana, Na dhabihu ni kukubaliwa na Mungu. igitambo ni ukugendana n'Imana, Dhabihu ni kutembea na Mungu. igitambo ni ukuvugana n'Imana. Dhabihu ni kuzungumza na Mungu. so bibabwiraho mu gice cya kabiri. Hayo nitayazungumzia kwa somo letu la cyo pili. narimbuze ni ukubakira Imana, Lile ambalo nimelizungumzia ni kumjengea Mungu. ni ukubakira Imana. Kumjengea Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. twubakira Imana twejeje imitima yacu. Huwa tunamjengea Mungu kwa kutakasa mioyo iyo yetu. uvuye mu gusebanya, Ukitoka ndani ya iyo uvuye mu uzinzi kubeshya, na kudanganya, iyo uvuye mu gutukana, ukitoka ndani ya iyo kutusiana, uvuye mu kugambana, ukitoka ndani ya iyo uvuye mu masengenyo, mutima mubi ukakuvamo, ukitoa moyo mbaya ndani mwako, iyo ibisirani bikuvuyemo, ukitoka kwa hasira, ukitoa iyo hasira ndani guharara mwako, kukuvuyemo, ukitoka kupenda mambo ambayo iyo yajayo, guharara kukuvuyemo, mambo ambayo inatokea unayapenda, ukitoka ndani, iyo umutima wawe wera, moyo wako ukiwa umetakasika. iyo umutima wawe wera, Kama moyo wako umetakasika, kama moyo ni mweupe, kama moyo wako ni iyo mweupe, umutima wawe wera, kama moyo wako ni mweupe, uzuhinduka inzu y'Imana. huwa unageuka nyumba ya Mungu. Mwiyo ukomeje kwera, Ukiendelea kutakasika, umuntu azabanza kuba inzu. mtu huwa anakuwa jambo la kwanza kuwa nyumba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. uzubanza kuba inzu. Huwa anakuwa kwanza nyumba. kuba inzu Kuwa nyumba ni ukwigeza, ni kutakasika. bwa bushake bwo kwera, Ile mapenzi wala kutaka kutakasika. bwa gushakisha gukiranuka, Kutafutisha jinsi ya kuwa mwenye haki. kwa kundi guma kwezwa ukamuka mbabarira we, Ile ya kuomba nshuti msamaha. mbabarira, Rafiki nisamehe. ukagenda kure y'icyaha, Alafu unaenda mbali na dhambi. ukaba warabimenye byose ukazuvuga ngo iki ni icyaha, iyi ni inzira y'ibyaha, Na ukiwa umetambua yote, unajua hii ni njia ya dhambi, unaenda njia ukaja mu nyingine. nzira yo gukiranuka, Unaingia kwa njia ya kuwa mwenye haki. kurya uba wawe uhinduka inzu, Hapo huwa unageuka nyumba. uba ubaye inzu. Unageuka nyumba. wa mutima uguheza gukora ibyo, Yule moyo ambaye nakupea kufanya bwa hayo, bushake buguheza gukora ibyo, mapenzi hayo ambayo yanasababisha utende hayo, uhindutse inzu. huwa unageuka nyumba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. uhindutse inzu Huwa unageuka nyumba irimo itegurwa ngo Imana yijemo, ambao inaandaliwa ili Mungu aingie ndani. ngo yamara gukura Na ilafu kiumaliza kukua, wezese cyubahiro. tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Haleluya. ikura gute? Je, huwa inakuwa kivipi? Daudi yarabivuze, Daudi amesema hayo. aravuga ngo kuko ijuru ryitaruye isi, Amen. Amesema ya kwamba kama jinsi mbingu ni mbali na ardhi, ngo niko Imana yataye gukiranirwa kwanje kure. vivyo hivyo Mungu alitupilia mbali dhambi zangu. Paulo nawe arabivuga, Paulo tena akasema, aravuga ngo ivy'isi bimeze nk'ibibambwe kuri je, akasema ya ulimwengu ni kama yamesulubiwa msalabani naje ngo meze nk'ubambwe
kubambwe kuri vyo. pia nami ni kama nimesulubiwa kwa hayo. Sema amen. Amen. Nanje meze kubambwe kuri vyo. Pia nami ni kama yule nimesulubiwa kwa hayo. Uwo muntu Mtu huyo aramaze guhinduka urusengero rw'Imana. huyo amegeuka nyumba ya Mungu. Huyo ndo anageuka kuwa kanisa la Mungu. Nuvuga ko ibyaha bisoba bikimuona, Ni yule ambaye anasema dhambi haiwezi mpata tena. nawe nzi yoba kibibonye. Pia naye hawezi pata dhambi. Ni ahandi Imana yabwiye Ruto, Ni mahali pale Mungu amemwambia Rutho, aramubwira ngo Ruto, kamwambia Ruthu, va hano toka mahali hapa, hunga uje ku musozi iriya kure ya Sodoma. kimbia uende kwa mlima huko, Uje kure ya Sodoma. uende mbali na Sodoma. Ayi aravuga ngo nimuve muri Babuloni hagati. Akasema toka kwa Babuloni Iyo umuntu katikati. yavuye muri Babuloni hagati, Mtu akitoka katikati ya akaba Babuloni yaragiye kure ya Babuloni, alafu anaenda mbali na Babylon, azahinduka urusengero rw'Imana. wanageuka hekalu la Mungu. Biblia iravuga ngo Biblia ikasema ya kwamba Mose avugana na Farao. Musa alipozungumza na Farao Farao, aramubwira ngo Farao akamwambia ya kwamba ukamubwiye ati muje kure, mkienda msiende mbali, mube hano hafi, huyo ni karibu, mugume hano ku mupaka, mbaki hapa kwa boda, mugume aha ku mupaka. mbaki hapa karibu. Yarashatse ngo tibahinduka inzu, tibahinduka urusengero, Alikuwa anatamani ya kwamba taifa la Mungu lisigeuke ariko hekalu la Mose Mungu, aramubwira ati, lakini Musa akamjibu ya kwamba aramubwira ngo turaja kure, akamwambia tutaenda mbali, tuzosubira kudukigera, hautatuona tena kamwe, natwe tituzogukigera. pia nasi tutakuona kamwe. Iyo ibyaha biri kure yawe cyane, Kama dhambi ni mbali yako mbali sana, utaka ibiti ambao huioni tena kamwe, nawe nazo bitagukigera. pia na dhambi hizo hazikuoni Uhindutse kamwe, urusengero rw'Imana, wanageuka hekalu la ubwo Mungu. nirwo rusengero. Hiyo ndiyo kanisa. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya, Sema amina. amen. Urusengero ni ukuba kure y'ibyaha, Kuwa kanisa la Mungu ni kuwa mbali na dhambi, ni kure n'ibyaha n'ibisa navyo, mbali ya dhambi na jambo lolote ambalo linafanana na dhambi, niko kuba urusengero rw'Imana. vivyo hivyo kuwa hekalu la Mungu. Sema amen. Amen, Sema amen. amen, Sema amen. amen. Imana izogutsemba kuko wabaye ku mupaka, wabaye hafi y'ibyaha. Mungu atakuadhibu sababu umekuwa karibu na dhambi. Ku mupaka ni mu mwanda, Boda ni kwa uchafu, ku ngombe ni mu mwanda, kwa boda ni kwa uchafu. ntacyo wohafatira cy'Imana. Huwezi chukua jambo lolote la Mungu. Ivy'Imana biba bibiriya iriya imbere. Mambo ya Mungu huwa na kuwa mbali mbali Cyo mbali. gituma twadusenga ngo tuje imbere, twigira imbere, twongere dusubire. Ndio maana tunaomba tukiomba tuendelee mbele, tuongeze na tuongezee tena, Ivy'Imana bibiriya imbere. kwa sababu mambo ya Mungu huwa na kuwa Paulo mbele. yaravuze ngo ariruka arasiganwa. Amen. Paulo amesema ya kwamba anapiga mbio kwa haraka, Ariruka anapiga mbio, ngo arasa n'usiganwa, yeye ni kama ako kwa mashindano, ngo kubera icyo yarangije kiri imbere, kwa sababu ya jambo ambalo amelitazamia icyo mbeleni, Kristo amufitiye. ambayo Kristo anayo. Iyo umuntu yirutse agiye kure y'ibyaha, Mtu akikimbia mbio anaenda mbali na dhambi, uwo muntu niwe uzuhinduka urusengero rw'Imana. mtu huyo anageuka kuwa ni kanisa la Mungu. Torero rya Kristo ndashaka ko muhinduka urusengero rw'Imana. Kanisa la Kristo naitamani mgeuke kuwa kanisa la Mungu. Sema amen. Amen. Uwo ni uzawubaka urusengero uru turimo. Huyo ndio huwa anajenga kanisa la Mungu ambalo tumo ndani hile. Zobivuga mu mirimo. Uwo ni uzutanga icyacu. Huyo ndio huwa anapeana fungo la 10. Yoreka kugitanga Imana iba muri we. Je, atakosaje kutoa fungo la 10 na Mungu yuko Paulo ndani yaravuze ngo mwake? dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Kwa sababu Paulo amesema ya kwamba twayaweza yote kupitia Kristo tutiaye nguvu. Timwoshobora bino Hatuwezi weza mambo haya mudafite Kristo muri. kama hamna Kristo ndani mwenu. Tibishoboka. Haiwezekani. Ngo ntaco mwobasha gukora mutamfite. Niko yavuze wenyine muri Yohana 15. Yohana 15, Kristo amesema mwenyewe akasema hamwezeshi kutenda jambo lolote kama hamna hatuko pamoja. Igituma utafite aho wubaki Imana ino mwisi. Kuko ndahifite no mu mutima wawe no muri wowe. Inayosababisha usiwe na mahali ambapo umemjengea Mungu duniani ni kwa sababu Mungu hayupo ndani mwako. Tiwo bishobora nicyo gituma ijana riza rikunanira kurita.
hauwezi weza. Ndio maana pia 100 unashindwa kupeana. Nisho uku twatuvuga ngo tugiye kugura ikibanza, wowe hari abantu bakabaza bigereranya ba kuriya ni gute kura no kwigereranya. Ndio maana hata hii mradi ambayo tumesema ya kununua udongo wala plot, kuna watu ambao wanasema je, yatawezekana? Abandi barago nindugo yeme amareka, na wengine wanasema ya kwamba wamechokeshwa. nazo za kugira ngo barago kugira ngo wamuzanira ishishi uyigarure twayitangiye amafaranga twe uyingarurira hano igume muri office. Muragowe nyabatu muragowe uwahindutse urusengero rw'Imana, ufite Imana mu mutima wiwe, tiyonanirwa kuyubakira kino. Hawezi kosa kumjengea Mungu hekalu hili. Icyatumye Abraham atanga umwana we, iliyosababisha Abraham amtoe mwanawe ni kwa sababu alikuwa na Mungu moyoni mwake. Sema amen. Amen. Urusengero murutangirire mu mutima, kanisa muianze moyoni mwenu. Mutabikoze gutyo, kama hamtendi hivyo, Imana izabatsema, Mungu atawaadhibu. Ubyumve cyangwa ubireke, uyasikie wala upuuzie, birimo ibintu bibiri. Ndani mwake mna maneno mawili. Kubakira Imana harimo ibintu bibiri. Kwa kumjengea Mungu kuna maneno mawili. Hariho kumwubakira ugahabwa umugisha, kuna kumjengea na unabarikiwa, ugahabwa ubugingo, napewa uzima, kemerwa ku Mana, na unakubalika mbele za Mungu. Hariho kutayubakira, na kuna kutokuijengea, hariho gutembwa, kuna kuadhibiwa, hariho kuvumwa, kuna kulaaniwa, hariho kutemerwa n'Imana, na kuna kutokubalika na Mungu. Ibyo zombi byanga bishika, kimwe kizogushikaho. Maneno haya mawili, upende usipopende, moja itakufikia. Niba utari inzu y'umwuka, kama wewe hauko hekalu, nyumba ya roho, kama wewe si kanisa kwa leo, igitangira n'umwuka wera w'Imana, inayoanzia ni Roho Mtakatifu wa Mungu, ukaba mu nzu, alafu unakaa kwa nyumba, Imana data n'umwana wayo bakaza bakabana mu rusengero, nibo bazaba mu rusengero. Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho ndio wanashuka, alafu wanakaa kwa kanisa ndani. Iyo babaye mu rusengero rero, wakiwa ndani ya kanisa, nibo bazabahezakira, hapo ndio huwa wanabariki. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ngoma ya kabiri bice 7. Mambo ya Nyakati sura 7. Ariho ndangiriza ufite ibibazo abaze, hanyuma tuze gusenga. Bice 7 umurongo wa 15. Sura 7 na mstari wa 15. Were none amaso yanje azaja areba, azaja areba, n'amatwi yanje azaja yumva gusenga gusengegwa ahantu, kuko ubu toranije iyi nzu kayezereza kugira ngo izina ryanje riyibemo iteka ryose, n'amaso yanje n'umutima wanje bizayihoreho iminsi yose. Amen. 15. Mambo ya Nyakati sura 7 15 16 nasema, naye ngoma ya kabiri ni ngoma ya kabiri inasema, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa, maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako humo milele. Yatakuwako na ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Amen. Atari urusengero rw'Imana, Imana ndiha. Mahali ambapo hakuna kanisa la Mungu, Mungu hakuwe. Atari inzu yayo, Imana ndiha. Mahali hakuna nyumba ya Mungu, Mungu hawezi kuwa hapo. Amaso y'Imana, kwa sababu macho ya Mungu, amatwi y'Imana, masikio ya Mungu, umutima w'Imana, moyo wa Mungu, izina ry'Imana, jina la Mungu, zose yote hayo ariyo Mana nzima yuzuye, ambayo ni Mungu mkamilifu, iba mu rusengero, huwa inakuwa ndani ya kanisa. yavuze ngo nzibera muri iyi nzu.
amesema mwenyewe, nitakaa kwa nyumba hiyo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Iziba mu nzu yiyubakiye, Mungu huwa anakaa ndani ya ile nyumba amejijengea, hanyuma ya nzu nayo ikasubira kubaka, na alafu nyumba hiyo inajenga nayo, igasubira kubaka iyindi ariko rusengero tubona no. Nyumba hiyo inajenga nyumba ingine ambayo ni kanisa kama hili ambalo tunalitazama leo. Twavuganye imigisha ibonegwa mu wubatse urusengero. Jana tulizungumzia baraka ya yule ambaye amejenga kanisa. Kubakira Imana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Wala yule ambaye amefikiria kumjengea Mungu kwa namna ya kiroho wala namna ya kimwili. Kuko ufite Imana mu mutima ntiyonanirwa kuyigaragaza hano hanze. Kwa sababu yule ambaye ana Mungu moyoni mwake hawezi shindwa kuizirusha nje. Munsi umwe Abafarisayo baramubwiye ngo se tuzomenya gute abawe n'abataraba? Siku moja Mafarisayo wamemswali Yesu, kamjua, je, tutajuaje walio wako na wale wasio wako? Ni ntumwa zaramubajije. Pia mitume walimswali. Arabwira ngo abiwe ndibaza bayoberana. Kawaambia, watu wangu hawasaulikani kamwe. Yeah. Mahali nilipo hawawezi kusaulikana. Wose aramenyekana. Kwa sababu mahali nilipo popote huwa wanatambulika. Muzabamenyera. Mtawatambua kumbuto zao, kwa matendo yao, kumirimo yao, kwa kazi zao. Muzosanga babubaka urusengero, mtapata wakijenga kanisa. Basanga babatanga amaturo, mtapata wakitoa nasanga babasenga, pia wakiomba. nasanga babaririmba, mtapata wakiimba, nasanga babayimbaza, wakisifu. zasanga na za mikrofone, mtawapata wakiwa na vipaza sauti, zasanga ni bidari, mtawapata wakiwa na nzenze. muzabasanga ahera, mtawapata mahali patakatifu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nao mutawatambua kwa matendo yao. Hao bazagaragarira ku abandi nabo batari mu Imana, barimo shitani na shitania na mapepo na badaimoni n'ingesombi. Na wale ambao hawana Mungu, ambao wana matendo mabaya na shetani na mapepo na mengineyo, muzabamenyera nabo kubyo barimo. mtawatambua na wao kwa yale ambayo wamo ndani, izo bazaba bariko bakora hano, yale ambao watakuwa wakitenda hapa. Umuntu ugwana se uko kera tumenye ikimurimo. Yule mtu ambaye anagombana, unajua jambo limo ndani yake. Wirukanye nyirabukwe ndi womenye ikimurimo. Yule ambaye amefukuza mama mkwe, utajua jambo limo ndani mwake. Siko. Si ni hivyo? Siko Kristi. Muntu yirukanye umupangayi uko tiyo bamenyekanye uwariwe. Je, mtu akifukuza mtu wa nyumbani mwake, si mtamtambua? Tiyo bamenyekanye, si mtamtambua? Tumenye ikimurimo. Hapo huwa tunatambua jambo limo ndani. Igiti cyose ngo kimenyekanira kumbuto zacu. Mbuto za. Kwa sababu mti yote huwa anatambulika kwa matunda yake. Za mbuto zawe izo zatubwira ko iki gitari gishasha cyangwa ari umugoti. Yale matunda ambayo unatoa wala unazaa ndio yanatujulisha wewe ni mti gani. Ibiti zinshi hano ni mifatangwe, ni mishugi, ni miandazo. Miti mingi hapa nje unagundua ni mti ya miba. Umwana yagira ucyakera kabara 10. Mtoto akicheza kidogo ana msonga. Umwana wewe ara 10. Umwana w'imfuzi ara 10. Mtoto wa yatima anaweka mwiba. Umugore yagira ngo amwegere kera ara 10. Bibi akitaka kumkaribia anamweka mwiba. Kwivomo kera ara 10. Yeye akichota, akienda kwa kuchota maji anamweka. Mishugi gusa. Azana kuvoma undi yamwegera kera kabara 10. Akienda kuchota maji mwingine akimkaribia anampiga mwiba. Yo kuri yuweni batonze kuri yuweni. Kuri yuweni yatonze. Kera kabara 10. Kara 10 tabusa. Kara 10. Muzige mixer ndi muyizi. Uzoje kwiga. Nyinyi mjifunze mixer. Basha gucya ku murongo hari ashauri moyo. Kamusanga kara 10 kara 10 umuntu abonye bwa mbere. Narabonye hano kuwa kabiri no mwikanisa. Ariko imifatangwe ni ya mbere. Tiza yiburiye. Mwikanisa jambo moja. Tukabwira ngo umuntu baransanga uko baje. Turabonana nabo uko baje. Iyo hano hari imifatangwe. Huwa wanakuja ili tuweze kupata kuonana na wao. Tunasema kuna masharti yasemayo yule ambaye amekuja mbele atangulie, lakini hapa utakutana ni miba tena hapo. Nimwezwe kugira ngo muhinduke urusengero rw'Imana.
takasikeni ili mgeuke kuwa kanisa la Mungu. migisha twavuze ibonerwa muri yo wa mbere n'uwe twavuze ejo. Je, baraka ambayo tulisema mtu anapata akimjengea Mungu ya kwanza ni gani? Ni kunyeshewa na mvua. Iyo ubakiye Imana ikaba mu mutima wawe ukongera ukagira ico ukoze kuma. Ukimjengea Mungu anakuja na kanda ni mwako, alafu unafanya jambo moja ukimtendea, ukayubakira hano, alafu unamjengea hapa. Imana izikingura ijuru ikarekura imvura. Imvura ni imigisha. Imvura no gutoha. Imvura huwa anafungua mbingu na alafu anakunyeshea mvua nzuri, kongera ikarekura ikime, na alafu inaachilia tena umande. Wewe nduzu utinya mafa, wewe hauhofii na mafa. muti wewe ni kubarikiwa. Kwa wakati wa jua unabarikiwa, kwa mvura no kureza, na wakati wa mvua unabarikiwa tu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Iwe ndaza ubaki Imana utunze Imana ntabukene azagira igihe cy'ubukene bw'abantu. Yule ambaye amemjengea Mungu kwa wakati wa maskini huwa na maskini. Wakati wa kufiwa kwa kuwa na njaa yeye haui na njaa. Imvura ndayibiri hejuru ariko abari ikime iwe. Ingalao mvua hainyeshi kwake umande uko. Sema amen. Amen. Mugisha wa kabiri twavuze nuwe. Je, baraka ya pili tulisema ni gani? Ima iravuga ngo ibaye se w'abana bawe. Igufatiye charge igiye kukurindira, igiye kugutungira abantu. Mungu huwa anakuwa baba wa watoto wako, anakugharamia kwa jambo lolote na anagharamia watoto wako. Unyina muziki tumya abantu barusha kubera. Je, mnajua ni sababu gani ambao watu wanachoka? Sababu ya watoto. Nuko watu bakimana ndamana bafite ndarusengero surusengero rw'Imana. Na kwa sababu hawako hekalu la Mungu na hawako mjengea Mungu. Imana zifata charge y'abana ba. Mungu huwa anachukua gharama ya watoto wako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Imana ishimwe ku mukozi w'Imana Apotre Gitwaza. Mungu asifiwe kwa mtumishi wa Mungu Apostle Gitwaza. Bana mubashije aravuga ngo ndakazagira n'umugore wiwe. Walimswali akasema yeye hananga kazi ya mke wake. Kamuliza, je, watoto wako huwa wanaenda shule kipi? Ayambia mchaze kusaba nawe watabiga watawaje kushule. Akasema ya kwamba lile ambalo linalitambua ni kwa sababu watoto wangu huwa wanaenda shule. Imana yafashe charge za. Kwa sababu Mungu alichukua gharama zake. Ejo bundi Ruben yarabitubwiye hano. Juzi Pastor Ruben amesema hayo. Anatubwira ngo afite abana biwe hano. Akasema ako na watoto wake hapa. Yabajanye kuri university. Amewachukua kwa shule chuo cha juu university. Hano ni yoroshi. University ya nchi hii si jambo rahisi. Abana bane. Akachukua watoto 4. Imana yamifata babiri kuri charge. Mungu akachukua watoto wawili Mungu akawagharamia mwenyewe. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ima nebe mwanga gushaka ngagura kwa ba. John. Sibomana. John basibomana. Nyinyi ambao mnakataa kuoa kama kina John na Sibomana na Wankuruziza na twin na Beya na sisi hapa. Nini mwakiri Imana maze murebe Imana ukifata charge. Mjengee Mungu alafu muone jinsi Mungu atagharamia. Na baraka ya tatu tuliyozungumzia ni gani? Imana iragusekiriza. Mungu huwa anakulinda. Imana umusumwe kubera ko Gehazi yarazi ko Elisa yararizwe. Siku moja Gehazi akujua ya kwamba Elisa Imana ntibaza batekwa gusa kuikiolera tibiba. Wana wa Mungu hawa mahali ambapo Mungu yupo mzamutegwa kiolera gute? Je, nyinyi mnashambuliwa kiolela vipi? Gehazi ngasoke gutyo titurashize abasiria bose bari hano. Gehazi alipotoka akaona Wasiria wanazunguka nyumba. Zose ziri hano zose. Jeshi la Wasiria liko hapo. None turafuye data. Kamwambia babaye kwamba wamefariki. Elisa yavuze gute? Bwana wake Elisa alimjibuje? Aliko iki kigabo. Akasema mzee huyu. Usugira ngo mbanje nyine. Kamuliza, je, unafikiri mimi naishi mwenyewe? Usugira ngo mbano nyine. Je, unafikiri naishi mwenyewe? Aravuga ngo mana we muhumura amaso.
akamwambia Mungu, akasema, Mungu mfungue macho arebe ingabo turi kumwe nazo, ili aone majeshi ambayo tuko nayo, kugira ngo asitishwe. ili ninagira ubwoba. Nenda mubona umukecuru, abakecuru boza muno ngabangaye bakatuzunguruka, mukama muhwera mukajuguma. Nyinyi huwa mnaona wakongwe wala mashosho wakituzunguka, mnaofia. Abakecuru babaye ingabo jari. Je, washosho wamekuwa jeshi nini ya kutisha mtu? Cyangwa abagore, wasichana, wa mama, wala wa baba. Usigiti mutinya. Unajua ni sababu gani ambayo rugira? Hauna hekalu, tamana, hauna Mungu. Nani rabahenda rusengero wayubaki? Mungu ana gazabika sababu ya ngo mumuregira rebe ingabo n'amafarashi zakumuriro birenze cyane, ibi zose bituzungurutse. Bene data, turi ingabo zirinzwe, turarinzwe, dufite ingabo ziva mu ijuru zitari zino mwisi, zititoreje ino, zitoreje mu bwami bwo mu ijuru. Wapendwa, tunalindwa na jeshi ambalo halijafanya mazoezi ulimwenguni, bali lilifanywa mazoezi mbinguni. Izo ngabo dutunze zidugira, na jeshi hilo ambalo linatulinda, Biblia inavuga ngo tuzogivyicya ntacyo bizodutwara. Amen. Biblia inasema tuzakandagira za skorpia ntacyo zizodutwara. Tutakula mabaya hayatatuua, na tutakanyaga nyoka na skorpio haitatufanya jambo. Amen. Sema amina. Amen. Abafite urusengero, abafite Imana bararinzwe. Wale ambao wana kanisa, ambao wana Mungu, wanalindwa. Israeli irarinzwe, tiyotsindwa n'urugamba rwo ariko gose tabo itsinda. Bari bagize ngo bayizimye mukuri carte y'isi, ariko yarananiranye nagaho gukangana nkuko, ariko kubera gusa ko bacumbikiye Imana ntawo banesha. Israeli ni nchi ndogo sana, na lakini imekaribia Mungu, imeweka Mungu kwao, ndio maana haishindwi. Ingalao ipigwe aje, haiwezi shindwa kamwe. Murenza ararenza ngo abe n'umwana muto yuzi gusenga Imana kazagira ubwoba ndazati. Mwimbaji mmoja akasema hata mtoto mchanga ambaye anajua kumwomba Mungu hawezi kuwa na hofu yoyote na hata shindwa. Abe gusa yari afite Imana mu bugingo bwe, yarubaki Imana. Awe tu ni mtu ambaye ana Mungu moyoni mwake, amejengea Mungu. Bazabaryama bagasinzira nta wasiwasi. Huwa wanalala na wanasinzia bila wasiwasi yoyote. Ngimbe birinutse kwidari. Yamazutse umugabo ngo turashize twate. Ati panya inapita tu, alafu mushe mmeo aseme tunakufa. Zibwira ngo ingabo zindinze. Waambie kwamba kuna jeshi ambalo linanilinda. Sema amen. Amen. Sema amen. 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 Wundi mugisha wanyuma twasizejo, Imana izikumenyekanisha, izikwiratana. Baraka ambayo atukuzungumzia jana ya kusalia ni Mungu huwa anakufanya ujulikane. Kubera ko ikwiratanye zigweze zizi. Na kwa sababu huwa anakufanya ujulikane, huwa anakupea jina. Iyo ubaki Imana izigwizi. Ukimjengea Mungu, Mungu huwa anakupea jina. Iyo urusengero rw'Imana izigwizi. Ukiwa wewe ni hekalu ya Mungu, Mungu huwa anakupea jina. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Iyo ni migisha ituruka, izigwa promotion. Mungu huwa anakupromote kubera ko iri muri wo, kwa sababu imo ndani mwako. Mani baho mugisha, Mungu awabariki. Mani bagire neza, Mungu awatendee mema. Mubakirima. Mjengee Mungu. Amen. Amen. Mungu kanisa. Ibi turi ko dukora muzoreba babikora. Ni twubakira Imana tukagurira Imana muri Kenya. Tuzubagirana mu buzima bwawe. Kimjengea Mungu, unamjengea Mungu, unafanya kazi, hautasaulikana mbele ya macho ya Mungu. Uzubu wagacira imbere y'Imana. Unakuwa mtu wa thamani mbele za Mungu. Uzubu wagacira imbere y'Imana. Unakuwa mtu wa thamani. Kamanura ingabo zose. Na alafu inashusha majeshi yote. Mani zitanga ingabo nyinshi kubwawe, ikica ibihumbi n'ibihumbi buryo ni bumoso. Amen. Mungu huwa anapeana jeshi wengi, na alafu wanafariki sababu yako. Watu wanafa kuume na kushoto, na alafu wao unaendelea tu. Mani baho mugisha. Mungu awabariki. Mani bagire neza. Mungu awatendee mema. Mubakire Imana yose. Mjengee Mungu hekalu. Hiyo migisibone kwa msengero. Hiyo ndio baraka ambayo inapatikana kwa kumjengea Mungu. Ndio ufite kibazo. Kuna mtu ambaye ana swali? Adusoze dusenga. Na alafu tukamilishe kwa maombi. Hejuru yo kuba ku rusengero rw'Imana. Kwa ajili ya kumjengea Mungu kanisa. Mwemeye kuzubakira Imana? Je, mmekubali kumjengea Mungu? Navyumvishije. Mumeyashika. Muzoyubakira mu mwuka no mu mubiri. Je, mtajengea Mungu kwa kiroho na kwa kimwili?
nivyo Ni hivyo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Muve hasi rero tse. Simameni tumwombe Mungu.